Karbi along the wall environment de talon dun long sokang thua long suri phokep thengpia klim ke kapang cheng. Baithalang so thana lapen village defense community atunta thengpia klim ke pen wall environment de talon dun. United Karbi Club pen HSLC lapen HS Satlang kiuna tomophan karchu. Kardom Karbi prime time long pen nili birta than bang sami monica mulikpi nom birtang ton pen arjuitha. Karbi along Thermas Council in Namrai kom saikam pen the wosi porni long sokang to picnic spot along Thengpia Klim AC wall environment de talondun. Wall environment day Catalona jam megalong pacheton si wosi porni long sokang to picnic spot along suri phokep Thengpi aklim ke pangcheng. Otramos district ST Lok Sabha constituency MP kimi Horen Singh be pensi Thengpi aklim ke amu pangcheng pondo. Thengpi aklim ke adonwari Karbi along Thermas Council a CM tuliram ronghang pensi impu pono lapendet apik wall environment day pharman kapal do arjan ki kachapati ke hayo somarphan kachopalu hi atun pensi nongai pajirpon. Wall environment day anong ki beje phan pura long sokang thu along ki mi ki mahem hai huita impu si rarapat panongpi lasoja megalong deputy chairman Vijay Singh hi EM MAC atun anparta principal secretary ing namrai komasai phuatu chetongdun ini ke dalam sini lo ini ke pirtheng bong isi katalon nohok atau pirthi Thengpi Thengprang kapecha nangi ben cenglok nangji lapen gosong si Thengpi Thengprang itun kapangjok nangji ma lapen laso katalon kita singhason atau sensidet tukali Karbi Anglong det tukali lagi pirthi ada si pinia bangke laso katalon ponok laso katalon aprang painting competitions Daki pondo atau mipian loge cek lasi all students participants total 500 plus students participants painting competition. I would like to congratulate all students, all participant students. Alang kepada curulo atau painting competition apa? West Karbi along Baithalang so thana lapen village defense party atumta wosi porni wall environment de talondun pusi Baithalang so pen nilitumo pherangke jasone hi ladak birtang pale. West Karbi along Baithalang so thana lapen village defense party atumta bangangru along pache tondun si thana komrai along Thengpi aklim edun pen wall environment de talondun ar niwang ajowang akisung ke pho lapen kanghu kanghi pen kachiplungna angbong Baithalang so thana police atun Thengpi aklim ke tenenesi Thengpi aklim ke nangji popiyota rada phan than pachini lasorni along pacheton dun si Thengpi aklim ederapi kako kapang thir lapen anesan churapru ajai mekta patu non-hejong HSLC lapen HS Satlang kiuna bangphu bangphia tumaphan Bokolia United Karbi Club pen karchu posikarni salong birtang pale. Bokolia United Karbi Club pen non-hejong HSLC lapen HS Satlang mesen pen kiuna tharia samia phan archo si kurwang thu bajir Satlang kiuna tumaphan Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang MAC Ram Singh Timung lapen risang ho tum archo si kurwang thu bajir non-hejong metric higher secondary degree lapen technical Satlang kiun pangrom pen bangkhresir ke patharia samia phan chepong sajira rong pen archo si kurwang thu bajir Difu rong sopi word laka pho ar lokedo chepong sajira rong non-hejong metric cap higher secondary degree lapen technical Satlang kiuna tharia samia tomaphan archo si kurwang thu bajir chepong sajir village development committee pen kibi karcho mai long Assam Sarkar hemrit lapen racharya saikam secretary bari STN Karbi Anglong Thermas Council EM bari sonasing terang chepong sajir arong asarthi ram teron pherangke tongbang joising tokbi lapen chepong sajir rong berong thak arong asaratu chitongdun normal so porphan birda mointam panikna
Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88 008 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasenang tum Arniwang kenang sort kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang salahormu long pon ikji. Simonji Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 936520712. Simonji Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Dihina mo phiputhot birta long wang thuiklo chiklo ejon choche jun jea mo papleng eta phi wosik phorni difu jame masjid alongta idul fitr talondun chiklo ejon ang bong choche jun jea mo papleng eta phi difu jame masjid alongta idul fitr talondun la so pharman namaz ang isi kapoli padosi ar namate allahir jume chohang idul fitr ke jora ninga rong chpi pen ki duke plan chipla plesi pupu ang bong chardom soida patu amar Karbi Anglong অসম ভাৰত সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালো আজি আমি যোৱা এমাহ জোৰা অন্তত ৰোজা ৰাখি ঈদুল ফিত্ৰ পালন কৰিলো ইয়াৰ পাছত আমি নামাজ আদায় কৰিলো নামাজ আদায় কৰি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো যে আমাৰ সকলোৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব লাগে বিশ্বৰ সকলোৰ ওপৰত শান্তিৰ বতাহ হ'ব লাগে বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰত অসম তথা কাৰ্বি আংলঙত শান্তিৰ বতাহ সৃষ্টি হ'ব লাগে যেনেকুৱা আমি চলিছো আগলৈ এনেকুৱা চলিবলৈ আল্লাহৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ ৰাখিছো Bogajan subdivision khatkhati alongkedo group center CRPF pen wosik phorni rongpharo kre pho thengpiaklim edonsi wall environment day talondun pusi Bogajan pen nilitong pherangke anante rang pen kadnews along birtang pali khatkhati alongkedo CRPF group center pen ta ru phorni wall environment day amoki bj aphanpura rongpharo kre pho thengpiaklim edon New Delhi pen CRPF director general kapin khara tengsi thengpiaklim edon lo pusi khatkhati CRPF group center DIGP pen pachini Warmon mate environment kapa meji aphan group center longkedo hemathingno anum la pen sai hema chotai haihuadim thingpiakim ke sai dengpon lokuta pachata ga lolong DIPG pachata
Karbi Prime Time angge lopon sing tomponi glo domi thakme korwang thu